konyak la custom te mo khan auleng festival next te mo khan laong thake eto sob konyak laga ase holivi auleng te to mo khan April 1 to 6 te sob konyak chati aro busti keman ase eto bra obchof kre holivi laong to hole nichu la busti timing hisab te obchof kre aro event systems wi alag alag thakibo holivi ito machor te mo khan khamoi khan bra laong to ki la system te obchof krise ito ekta pichite ekta mo khan inaga dikhigini chawo ito ane fitote tai khan kininga arrange screen ase ito sai sawo mo khan kotha bra to le ngu hai ko to morong machote morong la leaders khan ekdam selected khani ase ito khan chama kurigine nichu la morong la head khorte chama kurigine tai khan yate meeting hisab te yate inga chama hobo kore ito gas opore takha ito punduk pra mari gine ito ani ito 10 ani bole napara manu ke to hangsai de ito bra nichu punduk pra mari bole napara khan bi kono rokom kini gine ekdam dam bra ekta piece te 500 tak de inaga di gine competition bra ani gine yate nichu la morong te inaga first te yate chama krubo yate chama kurigine yate tai khan ki ani na se ito kha pichite aro main ito musti la ang osorte aro yate bra sob manu no hoi holibi selected manu khan chai gine aro datebe ang la respect and honor ekta program to tai khan ito sob morong bra ana ito choha tangor salik kurine ang logot te dibo aro tai khan bi aro datebe phat khai gine ahabo tai khan aha tem te aro yati sari dia khan bi rukhi gine pabo tai khan ana ito bi milai na aro bi sam te bi ekpar to phat khai gine chawo koise ito sob la morong te inga ase achito holibi achito moi yate khamoi wusti machor te moi sensi la morong te ahai na ase tai khan ko hisab te morong te 60 opore thaka household machor te sensi morong te tai khan 15 chuni ase koise ito yate 15 chun thaka machor te tai khan kunuba salik kurigine ito angla khorde chawo ito yate tatu mara bura to toitai ase mokhan morong te ito luwang la machor te to laong la mu te sob manu inaga lobo loise ko bi no hoi holibi ito to moi khan musti la custom ase kone apna khal wote ito janai di ase ito tai khala leader kani sit tak inaga ni to hai ase na sabo pichite tai khan kinaga observe kru la ase sabi kunwa to cha sa panai ne flash fi loina ase chi ni chi chakar ba ni chi direction ba hai ase ito morong machote selected khan ase achila meeting sitting hunibo kane ta khan inaga ase sabi ta khan ki loina ase apni khan sob dikhi ase bisi interesting hobo itia 6 morong thaka machore itia last group pongchi ase ta khani last hobo sabi kunuba bra to kital loi ase cha puna mone mete aro kunuba to ta khan use kurole pani bi loigina ase ta khan ki ane eto use kurwa ta khan sob inga ase soita morong ase koto yate ekta ase number 2 ito tinta wala ase charta pangsta laga ase to king la morong ase ko to ta khan ase aro ta khan machor to mo khala king to ito ase one is na ekdam interesting ta khan nichu morong bra ana ito joha to ek khang ane sabi inga start kure ase wusti la customary law hisab te to yate achi angla khorta aha khan to yate high court hisab te aha sal nutun khiti kati bole nohole to rasta safa kurubune mite nohole to wusti to kinga thakile hobo koine ito meeting highest level wusti la highest level meeting kane yate inga chama kurin ase ito ke to moi khan ito lauren aro ngu hai koi Ampani ya chimen chingchu hama atata na polung na aisha hama atata
ลุงวังป้าวังงป้ายาจิแม่จึงหังจึงแน่อีจานปุกิเอาปียุงวันป้านังกะวังSabi. Nakakawali ahas ya. Oi, Jaila Joha ke sawalai koise. Wala ano hay. Gas apo de thaka. Pura maras ya. Dai koise squirrel ase koise. Decision making ito. Bang mới chỉ ra đó cũng được khám tạ. À cái mà anh em mà bang chậm lại mấy cái chi bên bờ. Sabore. Ang logote kina serve kuri ase. Alak morong khan ahai kene. Bhat hobi, sabji hobi, joha hobi inga diwate khan. To nichu la morong bradi ase re. To soita morong khan sob bradi ase. First ta khan angla morong khan bra start kurin di ase. Dai bhat khawle chakabi nai. To sob pata hoina ase. La ong to khamoy kane to joha la festival nisna ekta ase. Kunchane joha khan to bisi biya pai kene bi thakhibo pare. Aro custom hisabte angpa bra aro ekta joha to tai khan tosta ria to aro bi morong khan logote ekta morong la leaders khan logote inga kurai ne di ase. Itia to tai khan khatam hoina aro ekta pichete ekta kurai ase. Aki TV na ase. Itia to khai na aro kurai ase. Lâm kha sẽ tâm lao trả là cái mà. Trả là cái gì? Nichu rasta cha ase. Third day te to ngu hai koi gene ito wusti sob leaders khan chama kurin ta khan meeting thakibo aro joha khala din thakibo aro 4 days last to hole sob morong khan chai gene rasta safa kurbo holebi ito to angla morong ase yate first pa to Bra chai ken yete to ta khan bra phat aro mosu yete bra hi divide korine ito khan ki inga share role ase itia tai khan rasta safa kora to khatam hoise complete kuri di kine itia phat kha laga timing te bongchi kine ase mohan inga safa kore rasta la ongmu festival la pichite nichu la morong manu khal logote inga wusti la leader khan brai information dibo ita to khora bole time hoy kina ase
Hai. Angai menga nai mama kan. Medium comes. Kemana itu? Kemana itu?